Jotonon khulumka ani channel o hingke tomong nonor ani channel no subscribe khlaiya ko hingke subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tei online information related videos sanamo hingke phaidi tini kaisa ketal job advertisement nailainai omo rijak ha government of Tripura Ministry of Home Affairs naiti Director General Border Security Force ni bukhakti rijak ha oro je Indian citizen chela bwrwi oro apply khlai mano hingkai omo hingkai group B ngai non graduate ngai in the border security force engineering naidi set up through online mode apply ma khlainai o vacancy hingkai 2020-21 year ni se hingkai oro naidi kwbangma tinta post tongo tinta post ni bisingo sini ST rong ni bagui 7ta vacancy tongo hingkai o jaga o naidi oro inspector architect tongo sub inspector works tongo tei junior engineer sub inspector electrical tongo tei bong ni pay matrix level 6 rijaka 35,400 ni simi 1,12,400 jorate rijak oro as per 7 CPC hingkai oro sajak naiti vacancy ulo kwbang pha nongui mano kom pha nongui mano hini sajak oro taisa hingkai website no angani description no bo rinai norok tomong apply khlaina musung tongkha hingkai website no thangui waisa visit khlai naiti norok tomong apply khlaina musung tongkha hingkai norok o video no paithak jorate nai tongdi hingkai saimana bagui tei eligibility oro naidi age ni meeting hingkai architect below 30 year nga nangnai sub inspector works ni bagui amo hingkai not existing 30 years sajaka junior ni bohai no hingkai noro sini ST rong ni bagui to relaxation rijaknai oro hingkai norok tomong no apply khlaina musung tongkha hingkai oro naidi inspector tongo sub inspector junior engineer sub inspector electrical hingkai apply khlaina musung tongkha apply khlaidi oro sini ST rong ni bagui 5 years relaxation rijaknai sini borok rok ni bagui 5 year relaxation hingkai oro naidi bahai ke ngai hingkai education qualification hingkai je naidi inspector ni bagui hingke degree je architecture khlaijak hingke boro apply khlai manai tei sub inspector ni bagui hingkai je diploma civil engineering khlaijak boro apply khlai manai tei junior engineer sub electrical hingke amo bo diploma electrical engineer khlaijak hingke apply khlai manai o jaga o naidi physical standard test PST for the post mo inspector architect ni bagui height bwsuk nang chest weight rok tongo norok naidi angani video ni description o PDF no ang rirwano norok tomong apply khlaina musung tongkha hingkai download khlai naidi tei haipa no o jaga o naidi first phase hingkai written exam ngai written exam o hingkai naidi syllabus rok rijak tongo general English general awareness reasoning numerical aptitude technical subject tongnai 60 mark ni bagui amo group E jora tui tongo syllabus bo rijak tongo hingkai ang syllabus rok no ani description o rirwano norok tomong apply khlaina musung tongkha hingkai norok ni qualification bai mili tongkha hingkai apply khlaidi tomong no khlaina musung tongkha hingkai tei oro naidi qualifying marks written exam hingkai 50% ngai hingkai o mahai no oro sajaka hingkai naidi documentation rok ni bagui physical standard test PST ngai tei physical efficiency test naidi PET oro naidi bwsuk tam kwbangma no tongo o jaga o video log thangnai hine ang joto oro asuk discuss khalia norok tomongo confuse rok nang tongkha hingkai norok comment khlaidi ang jesa mansak norok ni solve khlainai norok ni confuse no hingkai kwbangma syllabus rijak tongo electrical ni bagui bo civil ni bagui bo architecture ni bagui bo oro je diploma khlaijak apply khlai mano tei o jaga o naidi for the post sub inspector works ni bagui junior engineer naidi oro bwsuk ma khaisingnai long jump bwsuk joto no rijak tongo norok naidi tomong apply khlaina musung hingkai tei application fee hingkai naidi mode of payment hingkai sini ST rok ni bagui hingkai free no sing free khaino apply khlai manai borok ni website no ang rirwano norok tomong apply khlaina musung kha website thangui apply khlai nadi mo recruitment center hingkai naidi post inspector architect ni bagui hingkai DDO simise tei oro naidi Guwahati o tongo sin Tripura o to kwrwi hingkai norok tomong apply khlaina musung kha Guwahati thangui se norok ni morok nai exam rok nai hingkai norok ni PET rok amo tei singnai hingkai Guwahati o tongo kaisa no sini north east o
Hingke norok tomung no apply khlaina musung tongkha hingke apply khlaidi tei oro naidi mo kwbangma rijak tongo pori naidi norok obo porioi naidi tomung apply khlaina rok hingke terms and condition pori naidi tomung no norok apply khlaina rok hingke norok tomung no apply khlaina musung tongkha hingke noni qualification bai mili tongkha hingke apply khlaidi hingke tagphano norok ani channel no subscribe khlaiyako hingke subscribe khlai redi ang o mahaino tebo ketal job advertisement tei online information related video senamo hingke naidi omo hingke registration process bo mahaike registration khlainani norok ani Facebook profile rinai norok aro thangai contact khlaidi tomung registration khlaina musung tongkha hingke norok apply khlaina musungkhai ang bai contact khlaidi hingke norok tomung no ani channel tagphano subscribe khlaiyako hingke subscribe khlai redi ang o mahaino ketal job advertisement tei online information related video senamo hingke naidi education qualification tamnang diploma khaijak hingke tini bagam sunung situng jotono no hambai.